September ni zirtom ni sang ni som ni pan ni e Mizoram Journal Channel chung kwate in zavain du sakna chipai kan buk chuwa vonlo du sakna thaber kan hlana chu Myanmar sipai sarkarin ram chunga political party te chu sipai sarkar hoya electoral body te phalna lama salowa international organization emo ram dangmi emo bia khapna ati chuanwa khwa khena thar anti chuak leta sipai sarkara Union Election Commission UEC chuan political party te chu an phalna lama salo chuan foreign organization le ramdangmi mu khapna anlo ti chuak to ni ka liamta khan foreign organization te chu Myanmar a political party te nena inpiana nei an du ani chuan anram embassy kaltangin foreign ministry hena in report ma support turin antileta ani hetianga political party te khuakhirna hi tunma in Myanmar electoral body hian anna siam ngai lowa kumsang ni pariata sipai sarkarin constitution adraf ansiam article 407 clause c le 408 baka political parties registration law article 6 clause f clause in Union Election Commission chuan thu chu ansiam hemi thu chu ansiam political party zomlo te chu thia sak ani tu thu an soibok article talan danin party ti hian ramdanga sarkar sakhopol pol dang le mimal hne na tanga sum bungru le thil dang manga chomdona andong ani chuan party registration chu ti top thei ani ang ti ani Myanmar Military Council ten sarkar na anlang nu kum khat le achan ve nu hian chena in singhi sangret zali somthum pali lai Burma sipai ten an hal chia tor thu data for Myanmar pol chuan an soi Sagain region hom chunga August ni somni panga thlenga an chin chia dan chuan Burma sipai kan ti mai Military Council sipai te le PDF te inkana a thlenga chena in singhi za somnga pathum hal chetoin an tambera Magui region a chena in sanga zali somporiat Burma sipai te hian an hal chelia an dot ani Chin state a chena in sang khat zali somsari pali hal cheto in pathumna ani thu data for Myanmar chuan an talang Kachin state Kayin state Kaya state San state Chimlam Mon state Pagu region Tanin Thari region le Mandalay region a po chena in an hal chiat nual thu hriat ani bok heng chena in an hal chiat tak te hi Military Council te sul nu vek ani thu thalak video cover te chu tual chhong mipui te le pol sang ten an pholan lain Burma sipai sarkar Military Council chuan an hal chiat ani lo thu an soi ve thung Chin state halkha ko pui kongrok in finna junction halkha thar venga nimin khan Military Council sipai te le PDF te ani ka pa Military Council sipai te ral thuam lian an ka wangin tual chumi pali an hliam thu hriat ani jing daruk vel atang khan halka thar venga dar kan hi chung zet anin kap tona Burma sipai ten an ral thuam lian an ka chiama wangin chena in pakhata bom atla bom puaka hian atlang na ina an chung ko choi lai mi pali an hliam thu halka khopuya tual chumi pakhat chuan a soi halka thar veng kongrukin finna kong thuama thalai rual te le Military Council sipai te anin kap review mai Military Council sipai ten an du na hmuna an tong pong ka chiama ti in halka atual chumi pakhat chuan a soi bompu ka wanga hliam tuar te hi halka khopui civil hospital a enkolmek ani thu hriat ani halka khopui a hian Military Council sipai ten ral thuam lian an kap chiam thina August ni sompo khan kum somruk mi vel nu pakhat an kal hiam thu don ani bok Chin state halka khopui pido tar venga construction building chhong hia sak chu August ni somthum pakhat jing ta nivel khan kangbei achok chiama road department ten hathok tu tiamin mi som pakhat chin siat lawa nom thuan soi construction building hi halka khopui vom tu mong khelmual chunga omania August ni somthum pakhat jing lam ta ni atangin da thum thlenga kanga kang thel motorin a thel nu in jinglam dali vela an thel mit thei ti in halka khopuya tual chumi pakhat chuan a soi
jing dan ni le chan ve vela a beng cheng to lu tuka a mut thei to lo building chhawng ni akanga jing da thum vela kang thel motor a ron thlenga an thel mil thei hlawa a bole in po kan kai a hla om hle ani ti in pi do tar venga tual chung mi pakhat chuan soi he construction building a hian timit leido turte an riak hloma construction engineer te amin hnathok tu mi som pakhat te kang mei a chuan huwa chin hriat lowa an om thu an soi chin hriat lo mi som pakhat te timit leido siam tur pol te niin an soya engineer po atel tin ha ka khopui tual chu mi pakhat chuan a soi heng mi som pakhat te hi engwanga chin hriat lowa bo duak nge an ni ti hriat ni lo ma che Burma sipai ten an man ngei ani an ring Military Council sipai te hian halkha khopui le than tlang khopui in kara timit leido chia siam thaturin an bei meka July ni somthum khan a chevel hnaya Chinland Defence Force CDF tang rual tenen an in kap chiam to bok Military Council sipai te hian than tlang khopui tundin le theina turin chuan lan siamin timit leido an do thei chuan than tlang township a sipai le ral thuam ba kha thil poimo an thialu thei dona a kho chung an thunun thei vek ton ani hei hi CDF te hne vek an tumna ni in CDF sipai pakhat chuan a soi chu wangin halkha khopui le than tlang khopui in pona timit leido hi Military Council sipai ten an siam that thei lo na turin CDF ta chuan an lo beile thin ani Burma sipai Military Council sipai kan ti ten sarkarna an lak kum sang ni somni pakhat February ni khata tanga kumin sang ni somni pani July ni somthum pakhat thleng khan Myanmar ram chunga inkana tum sang ruk zaruk chuang a thlen to thu ISP Myanmar chuan an ta lang heng zinga hian kain state a inkana tum sang thum zakwa somkwa pathum thleng to in atam bera Sagaing region a inkana voi zaruk somli pakhat thleng to in adot le ani Myanmar laili Magui region ethnic group tamna Kachin state le Kaya state ate inkana a hlual hle bok ral thuam keng to zinga hlun tak Karen National Union thunun na hnuaya om Kayin state ta khopui sang sanga indona run pui thleng lem lo ma se inka zeu na chu a thleng deuh renga tunma a zalen taka an omna mun Myanmar mun laili Sagaing region a Burma sipai Military Council ten so kanan lak nu hian trum zaruk chuang in kana thleng tua thil thleng dang lam tak tak a omani ti in politician ten an soi tun din hun kan thir chuan Sagaing region a township somthum pasari jinga township somthum palia in kana a thlen mek thu ISP Myanmar a an ho tulu ber ko kio thet ong chuan Radio Free Asia a ril Sagaing region huam chuanga hian in kana a thleng mek renga khopui then khata chuan trum khat te ni khat chungin an in kapa Sagaing region a township somthum pasari omjinga chung jinga township somthum palia chuan inkana a thleng mek reng ani inkana omlo na mun hla zo ka om nan un township la si township la he township te an him thunga Sagaing region a hian PDF an tam lia chu wangin beibo an tok na sareng ani ti na soi hemi chung changa Military Council thupuang tu Major General Joe Min tuna chu Radio Free Asia RFA in biak portumin an phone channa omlo ani Sagaing region hi next step tu an tam hlia National League for Democracy NLD bukna mun ani wangin Burma sipai ten ma an lakna sak thu Sagaing region a Pale Township a PDF Battalion Tua Commander Konglia Chi chuan Radio Free Asia ril Sagaing hi in beina mun puania phai le tlang mun a in zat thuaka Sagaing region township somthum pasaria sipai sarkar dulo NLD an om vek ani leilet mi deuh vek kan nia nek chem na dulowa ramtan an fe chualoma wangin buina atangpha ani ti in a soi tun hnuah hian Sagaing region a ral thuam keng ten bei an tok na selia Military Council ten khomwal tuilam le chunglam atangin an beina sa hle ti in military analyst le PDF battalion ten an soi National Unity Government NUG sarkar chuan Military Council te kan hne chuan Sagaing region hi zalen namun masaber aniang ti in an bei sei thu soi Kayin state a Military Council ten sarkar na thlasom pore chung an lak nuat in kana trum sangthum zakwa somkwa pathum a thleng tua atam ber thlenna ani Kayin state
papun township papo in kana hi chum sang thum zasari somthum pali aya tlem lo atlen to thu ISP Myanmar chuan an thu chuan ta lang bok Burma sipai thlop USDP Central Executive Committee member te in kara in lungrual lo na ri chuan June thla a an nei zo tak Central Committee meeting atain aron ir chuak tanta a zep tum hle ma se tuna chuan an in hlia khu zo tolawa ta han veng chaka mei thai usual pidari te na tak gial po an ti tui bera thling to hial ni in an soi mani deuleka Union Minister atanga cholta u khin ne chu USDP Vice Chairman Nazamin Party Headquarter Office sa akir le tangin Vice Chairman dangpani u hla tinale umian heina te chu office lama an kal tamang lova USDP General Secretary na chelai mek u thet nine win a mel po mu kha tarui mai ni na soi an mo phuna train chol mai an tum ti thu don ani bok rule tha ho om khom na USDP Party Headquarter a hian Myanmar Ram President atan Senior General Ming Ong Hlaya ni ti du pole Party Chairman ni lai u than te ya jok du pol ti in hlom ni lian tak kan omani Military Council Sarkarin na kum sang ni som ni pathuma in than pui abu sai huna tat ma do sipai ten an thlop tat USDP Party chu hne na an chan to ngei an in ringa a chan chu mi pui te thlop lo em National League for Democracy Aung San Suu Kyi Party chu chuam lam dorom manga in than puya an tel an phal sak do no wangin USDP hroi tu lok ten an phur to hle ani USDP Party chu an songoi zon pui party te naw MP pakhat po la nei ngai lo tenen proportional representation system mangin an thlanganga sarkana siam thei khop majority chu sipai MP 25% nen belkhomin sarkana siam thei gei an in ring tlat to ani u than te ya roi USDP ten sarkana an siam thei chuan Burma president na chu achel ngei dona tuna USDP headquarter a u than te lama chang MP candidate thling te chu Union Minister le Chief Minister ni na hial an vuan thei don loma alo bera Deputy Minister te an ni thei don ani Mizoram Planning Board Vice Chairman emo SEDP Board Vice Chairman ang chi eng emo commission lama amum an chang ngei don tin an bei sei an sa ani chutiang thu ni na an kota alo mun chu tlum te thli tak mewin an lo thlir ve mek bokani chuti mek lain Burma president atanan hualok Senior General Ming Ong Hlaya Paul ve thung chuan an party chairman na chelai u than te chu kumnga tram amang zo to wangin bidang in thlak ve to se an ti ve thunga kum sang ni som ni in than pui khan nei thai naran ve mai pi Aung San Suu Kyi i roi NLD party laka USDP party chu name novin klom chekimin kan kloma dol zorin kan zor to chuania USDP chairman na hi midang in thok ve to ro se ti hi an thu pui ani Senior General Ming Ong Hlaya president na achel lo vai jangin u than te chuan min du sak do nawa pai thak ngei angai ti pol an lom ve bok in than pui a hnai po le he group ni hi thu nei na an in chu ngei don ti chu a chiang hle ani kum sang ni som panga general election a po khan president u than se na pole USDP chairman tura u se mana pol ano phir to boka sipai lal thom na dong bik president thein se na pol ten sipai ral thuam chakna mangin in than pui ta na UEC a Union Election Commission a nomination list thelu hun a hnai to hle ti in kum sang ni som panga August ni som panga khan Mr. Tura Usuman a USDP chairman ani na chu alo thu saklui to ani tun tumpo hi USDP party hroi tu lok zinga ngai dana phina sa hlemaya Senior General Min Ong Hlaya po Burma president ani du tak tak chuan sipai lal ani na commander in chief atain bang felin party atain MP candidate ro se anti vetlat mai rule thate om khom rule putar ho om dan tu hi siat thiam a har ri hle ani tunkar thole ni changa Longtlai district chim thlang lam dep Myanmar Ram chunga Myanmar sipai le Arakan army te inkana wangin Longtlai district chung a sahimna zonga tlan mi zani pokwa an tling to inkana thlena mon hi lai tlang atanga hlawak lo Myanmar Ram chunga warang le a chevel thleng ni in ral tan te hian Mizoram chunga khonhai ber lai tlang an pan ba ka heng lai chevela khodang mong buchwa
dum zau tlang le zo ta chhuat te an pan bawk ral tan te an chung te le mer thriat te bel engemaw zat an awm lai in hall le in ruak danga awm an awm nual bawk ral tan te hi Longtlai district thu nei tu te chuan a thei angin an vil renga in kana hi a thlen deuh renga wangin ral tan hi lapun bel thei ni in tual chung mi te chuan an soi bawk kum sang ni sawng pasarih kum tawp lam khan Longtlai district le Myanmar in rina Myanmar ram chung tuna in kana thlenna lai velah hian Myanmar sipai te le Arakan army te an lo in kap chiam tawh emi tum hian ral tan engemaw zatin Longtlai district a tlan lutin boruak a muan awm nu kum sang ni sawm pakua July thla khan ral tlan chambang zan hi sawm pakua chu Union Home Ministry ruam hmana in Myanmar rama dalet an lo ni tawh ani le a tawm nan viewer te hnen angen na han zep ve leila kan channel min la subscribe sak lo te khan min lo subscribe sak ve ngei turin kan an showmin kan an ngen chuwa tin kan video upload thar te in lo dona i lo hmu nga zel theinan in tan pawh khan a ol samna tur khan ni dona chuwang chuan notification bell khain hetanga ola in dah dawn nia